U ovom filmu Venom liječi, odnosi vas na mjesta o kojima niste ni sanjali i naravno daje ljubavne savjete. Pozdrav i dobrodošli u Osvrt. Danas pričamo o Venomu, filmu o najnovijem antijunaku čije se izrade ulovio Sony u suradnji s Marvelom. Što to znači? To znači da ovaj junak konkretno može seliti između ova dva studija, isto kao i Spider-Man. Pa krenimo! Kad sam počeo pisati ovaj osvrt, palo mi je na pamet da su lika Eddija Brocka igrala ova dva glumca. Složit ćete se da uopće ne nalikuju jedan drugom. I po toj logici uopće me ne bi začudilo da me jednog dana zamole stvarno da odigram tog Freddija Mercurya. Ili možda Supermana, ne znam. Ako ne znate o čemu pričam, pogledajte moj video o najočekivanijim filmovima ove jeseni. Link ću vam staviti negdje ovdje. O radnji ukratko. Naš glavni junak Eddie Brock je full cool istraživački novinar, on vozi motor, izgleda kao Tom Hardy i naravno da ga zaposjedne taj simbiot Venom. I tu počinje njihova luda avantura. Odmah u glavu da kažem, ovaj film je prilično meh i to je najviše zbog slabe karakterizacije likova i zbog iznenađujuće manjkave strukture filma, ali o tome ću malo kasnije. Tom Hardy u glavnoj ulozi je samo ok. Nije na onoj vrhunskoj razini na kojoj smo ga navikli gledat, najviše zbog slabog pisanja njegovog lika. Kužim šta su htjeli s njim, međutim jednostavno nisu ga dovoljno dobro razradili. Mada i takav sa tim problemima i dalje uvelike najzanimljiviji dio filma. Puno gore je prošao lik od Michelle Williams, koji je mogla odglumiti praktički bilo koja druga glumica i uopće mi nije jasno zašto je Sony inzistirao na tako vrhunskom imenu kao što je Michelle Williams. Mogli su uzeti bilo koga, uštediti pare i rezultat bi bio isti. Baš sramota da Michelle Williams nije dobila bolji materijal za radit. Agente Michelle Williams, sredi se, daj joj bolje filmove, da žena dobije tog Oscara više. Negativac ko negativac, ništa posebna motivacija onako. On želi to što želi jer, eto, želi to tako i mi moramo biti ok s time. Ono što me jako iznenadilo, obzirom da se radnja dešava u San Francisku, da se nisu adresirali problemi u tom gradu. Naime, taj grad ima toliko problema sa beskućništvom, sa zloupotrebom droga, do te mjere da je grad u jednom momentu dao jedno 100.000 igala, čistih igala, čisto samo da spriječe širenje zaraza tih bolesti koje se šire putem igle. Naravno, to im nije uspjelo, gle šoka i nevjerice. I nekako mi se čini da se to samo ovlaš dotaknulo u tom filmu, a šteta mislim da se mogla poslati puno snažnija poruka u tom smislu. Da se htjelo, izgleda da se nije htjelo. Ako ste pozorno pratili ovaj osvrt, vjerojatno ste primijetili da sam nekoliko puta već spomenuo da su određeni elementi filma dosta tanki. I po meni najveći problem ovog filma je taj nagli prijelaz u treći čin. Jednostavno dolazite u njega iz vedra neba. Kao da je neko izbrisao, 20-30 minuta filma koje je trebalo pripadati u, kraj drugog čina i uletili smo odmah u treći. To me zasmetalo, nemate pojma kako. I općenito cijeli film je zbog toga strukturalno izgledao puno labavije nego što je realno trebao biti. I nije problem filma to što je PG-13, ni da je rated R ne bi bio puno bolji. Njegovi problemi su puno dublji od toga. To što je PG-13 samo znači da nam se nije prikazalo eksplicitno nasilje. Nasilja i dalje ima, samo ono nije eksplicitno prikazano, nego je maskirano. Kako je maskirano? Tu je problem. Te akcijske scene koje su jako nasilne, odnosno impliciraju nasilje, su jako ispresjecane i vrlo trzavo odrađene. I jako vam je teško na ekranu razaznati što se točno dešava. I još dodajte faktor što se većina tih scena dešava noću, u mraku i to što je platno, odnosno projektor, šalje vrlo mutnu sliku u riječkom Cinestaru i vidite kako to može biti problem. Definitivno najsvjetliji trenuci ovog filma su međusobna interakcija između Eddija i Venoma, obzirom da su to dva vrlo različita karaktera. S jedne strane imate Eddija koji je poštenjačina, dobričina, za ženit svaka majka bi ga za zeta htjela. S druge strane Venom, vanzemaljac, ima onako upitan moralni kompas i kužite kako to može onda biti jako zanimljivo. I općenito Venom, njegov dizajn, super napravljen i glas pogotovo, glas su pogodili savršeno. Kaže moj dobar drug, nijedna žena ne može biti tako ružna koliko ja mogu biti pijan. Ja kažem da niti jedan glumac nije toliko dobar koliko jedan scenarij može biti loš. I to se nažalost jako dobro vidi na ovom filmu. Imaš super glumce, imaš super efekte, imaš vrlo solidnu muziku, ali džaba ti kad ti priča šteka. I zato ocjena 5 jer bih pogledao praktički bilo koji drugi film iz MCU-a umjesto Venoma opet. Ja mislim da bi jedino radije pogledao Venoma u odnosu na Hulka, njegov film, ali onda znate koliko je to dobro ili loše. Thor The Dark World ću rađe pogledat nego ovo opet. I jako mi je žao, stvarno sam htio da ovo bude dobar film i zbog Hardija i Michelle, ali očito ništa od toga ovaj put. Možda neki drugi bude bolje. Srećom,
Ovih dana u kinima imate relativno dobru ponudu, pa obratite pozornost i na filmove kao što su A Star is Born, koji je više nekakav onako fiktivni biografski priča o uspjehu. Bradley Cooper režirao, napisao, preradio, odglumio, Lady Gaga s njim, nikad bolja, nikad ljepša. Ima nestvarno dobre ocjene, film stvarno mi nije jasno, idem ga gledati sljedeći tjedan, nadam se. Imate F20, naš film kojim sam pričao u prošlom osvrtu, link ću vam staviti dole, a sljedeći tjedan nam dolazi First Man, znači biografski film o Neilu Armstrongu sa Ryanom Goslingom. Film režira Damien Chazelle koji je do sada napravio Whiplash i La La Land, dakle filmovi koji su dobili nominacije za Oscara, tako da očekivanja su jako velika. A pitanja za vas, ako ste Venom već pogledali, kako vam se svidio, obavezno mi napišite u komentare dole. Ako ga još niste pogledali, napišite mi što očekujete dobiti od tog filma. Očekivanja su dosta zeznuta stvar u ovom slučaju. I to je to. Ako vam se video svidio, lajkujte ga i šerujte ga s prijateljima. Ako nije, šerujte ga s neprijateljima. Razmislite o donaciji na Patreonu i budite cool kao ovi ljudi ovdje. I vidimo se u sljedećem osvrtu. Hvala lepa i laku noć!